Za glavnu jelo Adla Isanović, priča o umjetnosti na internetu i o svom radu Greetings From. Zovem se Adla Isanović, imam 28 godina, bavim se istraživačkim radom i umjetnica sam istovremeno. Ono što mene interesuje jeste upravo taj neki istraživački, umjetnički istraživački rad. Ne samo videom, ja sam Akademiju likovne umjetnosti završila slikarstvo, ali mislim na našoj akademiji nije bilo tih nekih opcija da se studira multimedija ili da se radi video. Međutim, video me jeste interesovao, počela sam malo da se bavim videom još u toku studija i onda sam odlučila da odim, imala sam stvar priliku da odim u Švicarsku na postdiplomski studij i odabrala sam nove medije upravo iz te neke želje možda da se više, da se posvetim upravo video. Međutim, u samom susretu sa svim mogućnostima u Ženevi, u Švicarskoj na studiji novih medija, jednostavno to sam stavila neki drugi plan jer sam vidjela zaista mnogo nekih drugih stvari koje se dešavaju. Tako da sam počela da se zanimam dosta i za web, za internet, kako u istraživačkim projektima gdje sam se bavila problematikom upravo reprezentacije te prostornosti unutar interneta. Tako da ti neki istraživački projekti koji znaju trajati po godinu, dvije, na kraju uzmu formu ili video instalacija, ali internet projekata ili formu nekih tekstova koji pišem ili učestvovanje na nekim konferencijama gdje taj izraz na kraju dobije jednu formu polukonferencije, poluperformansa, znači sam taj medij nije isključiv, nije jedan. I sam projekat, istraživački projekat koji u zadnje 2 godine za moj rad vezan upravo za problematiku teritorijalne imaginacije može da izađe zaista na različite načine. Ono što mene interesuje vezano za teritorijalnu imaginaciju jeste u stvari problematika upravo važnosti teritorije u našim današnjim životima. Jer mi naseljavamo kompleksne teritorije koje su određene istovremeno i tim nekim globalnim kretanjima, protokom, a istovremeno i tim zatvaranjem. Tako da imamo s jedne strane to isticanje važnosti transkulturalnih, transurbanih, transnacionalnih javnih prostora, taj značaj lokalnog, nacionalnog identiteta, nacionalne sigurnosti, kulturalnih različitosti i sve te situacije, ti kompleksnih teritorija dovode do preispitivanja ideja upravo kao što su kulturalna različitost ili raznolikost, heterogenizacija, homogenizacija unutar kulture. I to su znači ti aspekti koji utiču upravo na kreiranje teritorijalne imaginacije koje me interesuju u mom radu. Travelog je jedan web projekat koji za svoju osnovnu ideju uzima upravo polaznu tačku uzima ideju da je kultura, taj model kulture koji za sebe tvrdi da je kultura fiksna, nepromjenljiva, trajna i zatvorena unutar određenih granica, da jednostavno nije validan i da može dovesti do upravo riskantan jer može dovesti do tog zatvaranja i isključivanja koje nas može dovesti upravo, kao što smo govorili, do tog novog vida rasizma. I sam Travelog kao projekat jeste jedan pokušaj mapiranja tih hibridnosti kultura. Travelog predstavlja jednu vrstu platforme na kojoj ljudi, korisnici, posjetioci ovog web sajta imaju priliku da upišu, da prije svega da istražuju taj prostor, a isto tako da učestvuju u njegovom kreiranju, unoseći priče sa svojih putovanja, određenu vrstu putopisa o mjestima koji su posjetili, ali znači pišući o onim stvarima koji su na tim mjestima našli poznatim, a ne egzotičnim, ne drugačijim, već o onim stvarima koji su podsjetili na njihovo mjesto odakle dolaze. Tako da same te priče moguće unijeti na bilo kojem jeziku koji želimo. I ja sama nisam više, ne mogu ni reći da sam autor, ja sam inicirala projekat, ali sami korisnici učestvuju u njegovom kreiranju. Jer upravo taj model koji koristi kulturalnu različitost, koji tvrdi da su kulture po svom nekom porijeklu čiste, fiksne, zatvorene, u odnosu na tradiciju, može biti jako opasan jer može doći do isključivanja, do zatvaranja koje nas može dovesti
često neki to reče, tvrde do novog tipa rasizma koji je baziran ne više na biološkim različitostima nego upravo na kulturološkim. Projekat rad Greetings From se isto smješta u kontekst te problematike teritorijalne imaginacije koja me zanima. To je u stvari jedna interaktivna instalacija u čijem je središtu interaktivni DVD-ROM koji predstavlja određenu vrstu baze podataka koja je sastavljena iz dvije vrste elemenata. Znači, imamo s jedne strane still frame-ove koje dolaze iz vijesti i drugih informativno-političkih programa na kojima su u stvari slike, prizori određenih lokaliteta na kojima su desili važni događaj, međutim to nije tako evidentno iz tog nekog prvog pogleda na te materijale. I oni po svom karakteru, njih karakteriše upravo ta prolaznost. Druga vrsta elemenata su u stvari slike ljudskih tijela obučenih u tradicionalne narodne nošnje, koji po svom karakteru su sasvim suprotni od tih still frame-ova koji dolaze iz mass medija, jer su oni vezani, oni treba da predstavljaju stvari koje su ostale nepromijenjene i čiste i trajne kroz istoriju i neophodne su jednoj nacionalnoj kulturi kako bi dokazala svoje postojanje. Tako da ono što publika ima priliku u ovom slučaju jeste da stupi u interakciju sa radom i kombiniranjem ove dvije vrste elemenata da sama kreira svoje razglednice.